معكم أئن ذكرت بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مهضرون. وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تنهضهم وهم يحصمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربي الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا والفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم بسبب قراءة من القرآن العظيم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا رحيم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمواتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزولهم ونكلهم من الحفاء كما ينقل الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وعزتهم من العذاب القبر يا رب العالمين اللهم بلغ وأوصل الثواب ما قرأناه ما تلوناه هدية واصلة روح محمد صلى الله عليه وسلم وثم للروح آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا وأقربائنا وجميع المسلمين والمسلمات وثم خاصة إلى ما نويناه تقبل منا بحرمة الفاتحة. Formato
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Kërë e hamdi ku Allahi Azza wa Jall ku e talla e raqia sa elemengor. Kërë e hamdi ku Allahi Azza wa Jall ku sa kale voz vishime dinea pravja korolea kja kashuke kana gafletime kalbia. Kërë e hamdi ku Allahi Azza wa Jall ku asu putinjame ku akva voz vishimo dinja qal voz vishime celja e midealja. Kakva mubarek divea salavatim selamia upralamaro primeri učitelji pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam upraleskri familju upravo ashabia mu prasao kola so gjithia kale voz vishime porukencar makaja dunjana muklen nisar, a, 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 a
Sa gilim e pshallalin e mphinjallën. Jektari najopasno bole sajdve su asarga e umetea, posebno je romane umete, taro dive ko divesja msedoki asara širin gjovela o mrzive, o nepodnosljivost, o neprijateljstvo, maškara amare redija, a posebno maškara amare pšala muslimani. A dve nesar pšalalen ulan rado se šeitaneskeri, se o šeitani la'netullahi alejh najbari rado skerela kva dva momenti koga uspinela duje pšale muslimanen maškarpeste te razdvojinela. I bahe šeitaneskeri tali koga uspinela te kerel razdvoji me safija maškara mende. Jektaro najbare blagodati o Allahi Azza wa Jal, kova so mukljaku akova dini, i talo adava so omanuša anglalo o islami si neko neprijateljstvo, ko nepodnosljivost. Istorija je Medina keri pretavelo Muhammed alihi selam ki Medina. Postoji nenasne duj pleminja Hazreće Meus, aka lahsine pashe maškarpese duri sar familja, shel besh maškarpeste sinelen garazi. Sa gjikote navelo Muhammed a.s. to jest akale vozvishi Medine islamea. E modolesku Allahi Azza wa Jal ku akva ni'meti posetinela kuransko ajetea ko te vakerela. واذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Emsetinen tumen açalo najbaro nimeti Allah eskoro prema tumende, koga sjensine dušmanja maškar tumende, emo Allahi Azza wa Jal tavdeskoro fadilesti, kergatumen maškartumende phalate ove. O Allahi Azza wa Jal prekuleskoro pejkamberi, o pishinjaku amanushaj tovel muslimani. No pretedika kaso pishinjaku italo muslimani. Che aver strano Allahi Azza wa Jal o pishinjaku italo mu'mini, ko italo verniko. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا. Em koga shunene Allah eskoro Allah filengere kalbja drftinena taridar. Em koga qitingjove na lengja Allah eskera etja lengoru imani bajrola. A katar so halovaja pralalem. O čačudno verniko italo teljavde šere anglalovafja Allaheskera Azza wa Jal. O čačudno manushkwa mangele Allah Azza wa Jal. Peri holi, poro inati, pere strastja, čivela lenkiri kačale Allaheskoro zadovoljstvo. Ako narakrovajamen kakva kuransko ajeti, te da prednost amare strastenge, te da prednost amare holjake, anglalo hukmi, anglali odluke Allah eskeri Azza wa Jal. Ma vaker tu deka sam vernik. Ma vaker tu deka tu but mangea Allah Azza wa Jal. Jo doleske phallaleno pejgamberi alayhis salam, ko hadithi ka vakerel kojtalo muslimani, pa ka vakerel el muslimu ehul muslim. Janenu muslimani muslimaneskoro praltalo. La yudhlimuhu. Nakerela leske nepravda. Niti napadninelale. Wala yahkiruku. Nitu pak ponižinelale. Akla je tado sifati je čačutne mu'mineskede. Isto agar pravalen, ko aver hadisi o pejgamberi alayhi salam, o pishinela kojtale muslimanje, kojtale čačutne vernikija. Pejgamberi alayhi salam ka krel, kulu muslimun ala muslimin, haramun demuhu, wa maluhu, wa irduhu.
Em gjanen se ku a muslimani, muslimaneski talo harami, leskoro rat, te prolinel, leskoro mali, em leskeri čest. Dužno sekole muslimaneskere, pošto tu angjano shehadeti, automatski akova amaro redibe ku akala safia, i si amen dožnost je kekeskeri česte garava, tena ponižina, leskoro malijem, leskoro rab. Ku aver hadise o pejgamberi alayhi selam kavakerel, el muslimu men seleme muslimune min lisanihi wa yedejhi. Muslimani talo kova, manushkovo manushai tale rahati tar leskeri čip, em tar leskere vasta. Koga čitinaja akala hadise pejgambereskere alayhi selam, em koga dikaja i vredno samare pravi paskoro maškaramende, šajljamenteva keramen muslimanja, save muslimanja sjam amen. Da li sjam odgovorno narodo sarđanena meno naroma? Džirati sjam sne najpopularna najmelale, deponija kergamina selva. Ajde Kosovo vaja poznata sar naselba, sar nacija. Da li bre konačno ne savo hajri kaj klukja kaja naciji li kova poznata, ačal najbilačo? Ave sar šajteva keramen muslimanja pošminaji krovaja kolafija, selam aleikum, em ponižive jeke, romnjencar, čavencar, mulencar, sar na lađateva keretu dekasjan muslimani. Pođaneali qua dva momenti koga vakerjan selam aleikum so značinela. E Allaheskoro rahmeti em bereketi to velu pravtute. Koa selami, koa mir tu pošminea, rezili kerea tu tere pale muslimanea. Koja krajno su i talo panda najkatastrofalno. Du i ceni me familie lengere tale panč vaklija namazi. Kova strese familienge čirgjola. Kova nemirno soive kerena pe čavenge, pere dadenge, pere romnjenge, na kajinga relame na kava. A odoborli bre paroi talo te našti halali maškartumende te keren. Da li džanena dega tumengi da talo haramio namazi, džanea soske, se koga bešea koje tehijatu palali ek doba kerea, Allahumme kfirli, wali walideje, wali mu'minine, jevmu jekumul hisab. Allah oprosti me roditelengem, saje muslimanengem. Posa rodea tu ko namazi, šaj kodinea da džuma rodea, oprosti muslimanengem, a tu halali tere praleske na kere. Savo primeri si amača vodini u islami, sar kao pravdinakla lafje pejgambereskele alayhi selam kogo pišinela, koj talo verniko, koj talo muslimani, emo pejgamberi alayhi selam kakrel, ma kušen tomare mulen, ja Resulallah zaršaj manušta kušel pe mulen, ko adavan momenti koga kušar ne kaskere mulen, o Allahi iranela da kušive kotere mulen. Sar šajte ponižina jeke keskoro namăzi. Allahu alem taj sar šaj zajedno ka bešel, taj zajedno bešel nasim. O Allah azza wa jal ko Kur'an kava kerel. Ma yelfeth min qawli illa ledejhi raqibun anid. Em ka našti nijek lafit izgovorinen, a da vam matova zapišimo tari strana emele kongeri. Dihem pravalen, sar završineno kola manuša, kola i tale izvraćalo neprijateljstvo, kola raširinena neretki puf, da li šungena čaharici istorija Ukbe ibn Rebija koje talo.
Acva manuștine naibaro kafiri, naibaro dușmanii peygamberescu aleyhisselam. Janela li acva manuș palalen sar završinga o jivdi peleskoro. Apre te dika sar završinga o jivdi peleskoro te dika sokerga. Acva manuștine taro naibarvale manușa. Duriu Allah azza wa jal ko Kur'an spomninela leskoro barvali pe. Em lesinele bari familia. Isto situația sa ramende. Manisiman odobor murshaki familia, manisiman bud barvali pe. Isto acva ugbe rebia misali razlika talamari de nešnis. Ediku Allah isaro pishinela kale. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Emamen dingamle baro barvali pe. وَبَنِينَ وَشُهُودًا. Em dingamle buçave. ثم يطمع أن أريد أن بالدوا أوفسينه سميريمو رادوسنو كوادوا كلا إنه كان لا يأتينا عنيدا أما دوالي لاملس كتوvel كولسكورو uništiba. Saru lo akva pšalale, sara lo kjaka situacija laj tu uništinelole, akva manuš pšalale, prvo uštingate čivel fitna iftira ko pejgamberi alislam akerindo ale mașune na kale Muhammedovi sihrbajia magioničari tal o sine adavaso kodaru nedve ke dinga dale kureşen haydi amente mudara Muhammede diken koja intrigra diken kova šeri manuš o sine advales skoro predlog šunem amene muslimanenge nika prandinaolen niti kamuka komare prodavnice tekinem. Trin beş kerge embargo muslimanenge tariboko peygamber aleyhisselam muasabia barat šivenas neko porovogi. Sebepia čaladaya bok na keli dunja o kako je peygamberesko je butali emleskeli romni hatice se sineko berša. A dalje Allah azza wa jalla dalje manushenka mukele nagar Nano Allah mukelalen tu živineari, sa mislinea deca tu sosean nicoe nasean, tu živine kotoro barvali pe kiteri reputația suisitul. Diken sar merela qua ube ibn Rabia. O Allahi azza wa jal delale ka safko nasvalibe. O nasvalibe pošmingjan dravdante halde. Pošmingje o masati iklon pralalen te perentar leskorotelo. Pošmingja les artikelek pis miris. Asafko miris pošmingja tiko soleskere kerutne našti sine te trpineno pisluko emukena sinele korkori. A logiki sa dia situația te molinel. Aman mudaren man. Aman nove rahmecie prema mande na trpinjove na kala duka. A somni sine agaro majka mukeltut. Koga toga što zulumi si ti isplatinjovel. O Allahi azze o jel ka si kavel tu ke kjakaja dunjaja. E magar kalale na kva manuštaro najbarvalo manuše me kakoro. Parongele trinštar džene em dur tari samo meka. Sebepja čalo pis miris tara kva manuš so iklilosine. E makar ga palalen trebela te džanao pejgamberi aleyhisselam sova kerela. Men azal muslimun vecedet lehu le'ane. Em koga yek manush dara kerela yekhe muslimane. Te džane loftalo ko laneti tar strane Allah eskeri azza wa jal. Ko vela sebebi te raširinel yek nesigurnost ko yek tankaj so dživdineno muslimanja. Te našti sigurno te dvižinem pe taridari fitna. Te namukem pe čalen slobodno te dvižinem pe, te družinem pe. Allah manušaj tale dinde armanat tari strane Allah eskeri azza wa jal. Ko yomul kiyame Allah manuša katergenu upravo mostije džehnemeskele mačalse ko azulumi so kerge upravo mostije džehnemeskele šiti isplatinjove. I časte muslimaneskeri tali pobari tali kjaba. O pejgamberi aleyhisselam kava krel. Pošukar uništini kjaba, nego te uništinen tomari čest, jek prema o jek.
Naneli lađavo palale na deso de singove lakva maškaramare tana. Sve dok ja sam seko dive ulone sigurnost o velko marotan. Nesigurnost te muketere maksumente pirem. A kvaj talo znako palaleno Allahena mangela hajli akalena taneske. Ko akava tara širi salile bare günahia. Dikeno šartije bahtali baskere. Pejgamberi aleyhisselam kava kerel. Koji tu mendar uštela sigurno. O sasipi kerelale. Emisilja davar dive sote hal. Te cane loftalo taro barvale dunyaya kere. Em taro manusha kulaitale bahtale. Ako i sigurnost amare tana više nane sigurna. Ako vai talo znako amen huela kergame Allahe azza wa jel. Prava musliman. O muršive nane koji pobaro tepači, koji pobaro koljači. O muršivi italo ko baro sabări. Dikeno pejgamberi aleyhisselam so vecinela. Okole manušengoro so mukeni raspravia hatırya čalo Allah azza wa jel. Pejgamberi aleyhisselam ka krel. O Allahi kerja obligatno dužnost vađipi ki sredina je dženeteskeri te dele ker oko vam manuškoj mukljaji raspravia i jako i ta lovko pravo. Pa katar mangala te povikuina sekola strane, kolaj tale mešime, pa kova neretko posljedno vaktja so šunajem so dikaja. Da li talo tuke považna Allaheskoro razilukili o manušate tapkinentut palo dumojem aplo ustedentut ili považno i talo tuke te dobine Allaheskoro raziluko leskoro dženeti? Čači paske mursijan, čači paske herojsijan, čači paske terbija pejgambereski risitut. Ako palakaja džumaja i krovejem javno sarso za kaninasnetu teva kere. Me halali kerava sa ačalo Allahi. Nikaske ačala vereske, nikaske nikalava garazi, niti kaj krovadeske retreta vera bukencar. Ako vajtalo muršive. Te nas jam upozoralo taro pejgamberi aleyhisselam. Diko pejgamberi aleyhisselam šalalen. Sinejek vikinelasne pe Usametu ibn Ufal. Alo specijalno tari Meka ki Medina te mudarele pejgamberi aleyhisselam. A sargelo ashabijem pandingele ki džamija. Pejgamberi aleyhisselam učela saben džanena li kojta vakava. Rekla kvajtala dva Usame so mudarelasne tomare familien ki Meka. Pošnike huđumi mukamen ja Resul Allah te mudarele. Nas mine nagar. Len muzinen leskeri deva. Endene taradva tutne ka pijel. Dikso agije i dušmane sarkerela. Kapučelio pejgamber sam so penea. Te mudare i sikas ka mudare. Dožno sum tu ke rab. Aman te oprostine mena ne te bistrav. Duj trindromo pejgamberi pučelale. Duj ti drom isto dževapi dobinela. Ko kraj kavaklo pejgamberi aleyhisselam oslobodineno. O šukari paja i rinjovela, ki jak te tare pobariovela i jak je agan nikogaš načakerja. Oslobodinjaro pejgamberi aleyhisselam akvagelo podur, lelo nangilo, palo namazi ko plavne namaz, tvrdinjaro pro pejgamberi aleyhisselam, emangelo šehadeti. Em kavaklo ja Resulallah, Anglala kava momenti po mrsko muj, tartoro prema mande na postojnela sine. Wallahi ade pomanglo tartoro muj, pomanglo komoro kalbi na postojnela. Soja doreslao pejgamberi aleyhisselam. E bila čipaski rangja šukaribaja. Odleske prava musliman, setim tut pred sedeka prifatinjano Allah i to vel to rode vel. Samo setim tu soznačinela to veko društvo muslimanea, em te džanelo kvako italo ko društvo edep sezea. Džanea su i razlika. Koga sam ko društvo ko kolaso setinena tut ko Allahi, to veda ko džehnemi kamalaka pučen.
Ia Allah nadikae filane amențar căldinela sine, amențar chiseș la perela sine, e moalai ca crel tomaroa mali ko jehnemi, janika de netaro jehnemi. Agartale o muslimania, a janea o cova manuș pasunalea cu obzira la heskere lafia, koga leskere lafia čirja pal poro dumo, koga sine roba čal pere strastija, koga sine roba čal peri holi, sebe pijačalo društvo, kova so lažno nadade nas, ne tu janea koesja, tu nas minate popuštine, pa tu nas jam korkori retra avera bukja, ko kove ko jehnemi. O amalaka kre no Allah leske koveter kazna tede, se ofteri jamen ko pobare junahi. Prava musliman, sos che avela satva cu amaretana, sos che avela cu netrpenie cu amaretana, i si poveke se bepi. I taro glavno se bepi talo haseti. Cidine ne ljubomora maškartumende. I ljubomora halo šukar delja sarsuijak so halo okaš pralale. Taro se bepi a pralale, so avaja kja situaciji talo bila čomislive to velame prema prav praleske. Koga dikea nešto so nam angea kotoro prav pučle, ma dozvolina verato objasninentuke, ma dozvolino šeitanite šuđakiretuke obukea negativno prema toro prav. Ciden tu men so poveke taro keribe ja verengoro lafi. Ciden tu men te prenesinene manušengere lafia, o prenesi be lafia, i bari špionaža maškaramende, ko bor špionja džana, taro jek tabori, ko aver tabori, džana sova kerja tuke, ovka kerel tuke agyar, o koaka kerel agyar, pa džala ke o koja strana, samo jakem jak te čivem. A kala špionja tikne ko marci tale najopasno tari samo belja. So lena te prenesinen lafia od bi familie te unišinen pe maškarpeste. Odoleske psalale zada tiranamen sar so trebela, ajde te čistina marokalbi, te posakuina manušenge adva so kamanga korkori amenge. Cu adva momenti koga seam ko mogućnost te kazina, te oprostina. Uvek sveti tu deki si nego koji talo pozdarulo tutar adva italo Allahi azza wa jel. Ema ver situația sigar te smirinetu te reprale muslimanea. Jek dui muslimania koga trin dive poveke na kerna maškar peste lafi, niti lengoro posti, niti lengoro namazi, na neka buli ko Allahi azza wa jel. Uvek setinem tu men maškaro kabile mohabil. O kabili mudarga pe reprale habile. Amasar završinelo o kabil. O fovela potiknotaro hajvani, se nasine ko mogućnost se paronel pere prale, osim koga dikao gulube sar paronela. Ema ver situacija, sao djunahija ubistvo so vela edve, džala ko računi, ko samo kabili. Da li mangeate ove primjeri tutar te raširinjojelo bilačipe? Da li mangeate ove ključe bilači paskoro, te muken tomare familien bizo soive te se kirinen tu menačal tu menge, a misinea cu adva italo murșive, a misinea de ga počitvinea te re familia agyar, odoleske povikuinava cu omir cu akala thana, na ne dužno nikoj, te rimonel poro la hatluko, ačal nekaskiri nou putenos. Povikuinava tiranentmen ko tomare korenija itale počitu ime, tomare korenija isyan nendi islami, mangene Allahe, tu menda mangene Allahe azza wa jel, mukene Allahe andual sa tomare strastija, i ma biseren koga pušle pejgamber sam, koji tamo pošukar maškar duj holame, pengjao pejgamber al islam, o kovaso poporo ka pošminel selamea. Povikuinava tu men, ako se ti ne na tu men šukar, pali džuma, ikroven jasno, glasno, ko lajfen vake, mere praleske neke rava halali, walaj neko prosnel mange emleske. Odoleske kera dova ko Allahi azza wa jel. Wallahi azza wa jel te si dela mendaro bilači be taramare thana, o mrzi be neka durakel taramare kera. Kera dova ko Allahi azza wa jel, Tenje spušinela me nadalja su na namen takati ti izdržina. Kera dova ko Allahi azza wa jel te dela meno hajrija kale dive seskremo hajri saje dive sengor.
Quel adorato Allahi Azza wa Jal. Amare Maximenko lengere droma neka Rakel, lengere râskea neka Bayrakerel, amare Maximenko pravo dromo Allah neko Putinel, oborcea taramare kera neka Durakerel, amare Nasfaleno Allahi neka Saslarel, امامare مولنجو الله جنتي نكادل اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه. وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. Safya su safya tavtaru tamamio namazı tövbe. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان عليكم رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذو الجلال والإكرام.
على رسول الله صلوات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي ذو الجلال والجمال سبحان الله. سبحان الباقي دائما الحمد لله. رب العالمين تعالى جل شانه الله أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين